Oke, napentong pancing poning ne. Oke la video pancing ceprang hedi. First ne channel kimi subscribe ihan bote hedi la first la dag la non la video one bor ilo pu dag bear no. Inke next bang dag bear det pen he. Ke la det pen sonon cheklang mat inke la new channel pulong he. Inke la da sarkim pulong bero inke dak ni channel long bang pit inke dak subscribe mo. Abangge di ni channel kimi lo ala prang abangge ala account haino dag la he. Situation ma mo explanation ne di 90 plot di mane PC ka haino ma PP problem si bang mala bang mo comment sampina he warning bote video wan po kinon la bang ni channel kimi lo la bang pilo da sarkim plo de mane ni men bino ma sti bila he asap so prang bang asap so lar chelo ama koson ma channel men arjun me ma arjun ma de lai bang ke ge pena pen vlog si bani han try po athe di people ma ni channel ki mi start apade di ke chenko ni motivation abi pilo mane PPC claim ning ma po hendi ma he ma tum pulo ke all subscriber tum dang pulo khuli dena ki mi ke pena ana tum da pulo khuli dena piala panje paduk tang dile ke na support de bang nang tum de kosan ma non bang non se khuli la के चैनल का वेरीफाई पे मिला है पिनिमा से खुली ला मन ला चैनल दे सब्सक्राइब करना दे के नीला सो वीडियो दी लॉन्ग नी अपलोड दे एकता बा ला मेन चैनल इनके एकता बा न्यू चैनल अपलोड माने दी हदक सब्सक्राइब दम दे नी लदक ला डिस्क्रिप्शन लो है लिंक पीदर पो तुम के मो कसम पो सब्सक्राइब दम देनो दा ये लिंक भी पॉन दे पो माने दगला channel adim lo hadak la description hadak bero ge dak pen room lo hadak ni channel la link bang po inke hadak click on ke ada ni channel on damo da subscribe damo ning je thelo nang tum subscribe dam babusi dei lan cholo and good evening good night.